okuberanga abatambuza mu Shelson eddaka eno eyokulanga ababulira mu ebereremu naye nga ye muganda waffe tusaba omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze kisa. Mr. Update nabagamba nja kubeerawo mu mbeera yonna ewatali kuzikiza ekyo nakibagamba era nakibasuubiza era ndowooza ekyo mukimanyi tewaliwo kubuuza kwonna ti Mr. Update okikwatagana n'okubeerawo tazisa mukono so yembeera eriwo wano mulumbe okulanga enteekateeka yonna tusobole okubeera nga tugitambuza kale kambazeeyo ewa muganda waffe coordinator ayongere okubeera nga abatemeratemera. Baganda bange ab'ebitiibwa mbeireke tukayogera bisagerezaganya mu kai network ano nigale oide no mshalo je tuli deep in the village so mbere ndikuba kobe ekintu kirala ndi soja omujasi na migge Charles Mutyabule tukujja kumuwerekera bayisawa mukaga in fact iwabongere yeno basawa munana namba tuli kumuwerekera so baganda bangu muri kutuwuliriza tuli busoga era emirimu tuli kugigamaganya bulungi ino ije kisinde kyaife kya people power tuli kugikola bukole ndi lwakubanga ati obachi wabula tuli kugikola olw'ensonga ni mwe tulina suubi eyokuboneka nti busoga eira kuntiiko Buganda eira kuntiiko Ankola eira kuntiiko Karamoja eira kuntiiko West Nile eira kuntiiko byona okuboneka nti bira kuntiiko baganda bange so imwe muli kutubonanga muli basoga omuli kutubonanga muli baganda omuli kutubonanga muli byona bikitezo byona Uganda jeva paka jekoma ensi jeva paka jekoma baganda bange unota lotirwa akusaga ku busage unota lotirwa okugeza ku bugeze njire nga nkiba kuba buli sawa ntere no kukiba kuba buli sawa nti baganda bange ni olye kuluntazo ta mu dunia muno ni olye kuluntazo ta mu dunia muno muganda wange oli kumpuliriza tujasinga nso zedu na mivule iwo oli kumpuliriza oli ku mukutu guno ko olwaleero mumutu fugene mwene bwene ni olye fulo to wekitalo wani naitaka ino walisinira wakolo otya omundo olina do bomo olina do tanko olina do tibujakera na kulwa kuncho itaka ino niliye kuba mu rutanda ruti nti kubanga oli wa kitalo ino so iwe nachema leo olowooza ndo jakwefuula wa kitalo olowooza ndo jakwefuula wa kabino niwe buli kimu chali wange obo oli kwerimba olikitegeera obo oli kwerimba tibujakera lunaku lwa kuncho nolowooza oti tujja kwekuba mu olutanda luti nolowooza oti eitaka lijja kwekuba mu olutanda luti nti kubanga oli wa kitalo ino tikijja kubaayo era ojja komenkereza ng'eitaka nerina okubuutikira kuba tujja kukubuutikira oba oyenda oba toyenda tujja kukubuutikira chali wange olikitegeera so tuli kukoba tutya tunatwena ng'abaganda banyankole ng'abakiga mwena abadamu abateeso mwena tulikoba tutya nti neno time je tulina yonka nekine kisala kye tulina kyonka buli tumala kuzika ko muredi munaifwe buli tumala kuzika koma omusirikale waifwe tusigalanga tweyongera amaani tusigalanga tweyongera kujja mu maiso tikwira mabega tusigalanga tujja bujje mu maiso kuba n'ekikulu mu byona ona chema taenda kuzikiza ono muno taenda kuzikiza tulina okumulaga ndi tulina okweyongerayo mu maiso tulina okutambula ng'ote tulutwala mu maiso so imwe muli kutuuliza onako olwaleero imwe muli kutubona onako olwaleero kino tikya muzaano tutuli mu comedy ino ti comedy eza comedy efiirwa mu muntu obulamu bw'omuntu buzira kusupeya eno ti comedy bino bintu byakwebeerera mu kununula igwanga kulitoola mu futi 40 gye baalitamu onako olwaleero ku maadi bakuba gano masese gano mujinja wano just gano masese wano bakuba abantu emigo wayaga n'omuntu bamunubwire n'okumunubula abandi batulabusule na mu maadi nande ebiri mu bibyo niwo wabitamu niwo wabitondamu olikitegeera niwo wabitondamu muganda wange ti niwo wabitondamu ebyenanda bya Katonda Allahu tabaraka wa taala yatonda buli kimu nga kyakugasa munansi nga kyakugasa munadamu yatondebwa mu itaka lwaki wewe weefuulo wa kabi lwaki weefuulo w'ekitalo gaziranda wulo igwe nifwe tuna tuli bantu olikitegeera ayo musada wabaki otasobola kuba muka muntu oire
bamukukwako obuntu bamukukwa Lista katintini yako ayozira chona cholina weresha kiti kisobola kwendeza muna Uganda nsiye okyayiza abana Uganda ensi yabwe neno time efuni omununuzi efuni real hustler our fellow youth gutuna myaka emirala yes dona di developinze ediri mu America wa Germany wa zibona bali mu myaka jabavubuka bonense ngeje diri mu buntonji bonense ngedi kuze ensi dikuze divire mu level edindi digire mu bintu ebindi aye ife tukali mu mbera ndaleno ife twabachi twaiza musango ki tuiza musango gwetwaiza wa Katonda tija kutusindikiranga kikolimo tija kutusindikira nga kikolimo obulamu obw'abantu bumatalinga obulamu bw'abana Uganda bumatalinga ebigambo byetwogera bino mutabyeta bya muzaano era ntwala y'okulabula eri omunambi gwe beeta zali kyali wange igwe ndowooza toli era oli oti toli musoga ko ife tuzabasoga balowooza nga iwe kuno okulabula kujja y'omuwala ono omuwala kodi bamweta zali ono omuwala gwe beeta zali kyali wange tobanga kumusoga abasoga tibalowooza nga bw'olowooza abasoga tibalowooza nga bw'olowooza iwe kyali wange wobanga niwe oli kuleeta ebizibu mu busoga teri byo era abali kumpuliriza eno message mugisindikire zali obaka oli kubona live eno ona ko olwaleero tobanga kumusoga omusoga talowooza nga bw'olowooza nani ataidi nti ababodaboda balina okutambula namulo oyogera ebintu bya kifuulaanenge ebisira magezi nani ataidi nti daakedde linokola memalo oyogera ebintu ebya kifuulaanenge nani ataidi nti abana Uganda bali kubayita mu silent mutandika okulowooza ng'omuntu azira magezi nani ataidi nti bamaama bafa buli 19 buli lunaku mu madwaliro nga bazaala mutandika okugera ebintu ebizira mu magezi. This is very painful. Nali nsazeewo okusirika nga tenda akwogera ku weru na kulala okufula relevant kuba abandi mwenda kuba fula relevant aye kino kingemye ku mutima muna ife tulikuja kumuwerekera muna ife tulikuja kumuzika ngegova inika sasirowo ngova inika sasirowo oyo goli ku supportinga musoga oyo goli kuwagira musoga Ye, oyo goli kuwagira tina kuba musoga muna Uganda. Nyabo. Kuno kulabula kujja gyoli. Kuno kulabula kujja gyoli va kubasoga. Va kuba na Uganda. Balina ebizibu byabwe bye bamala. Tulina ebizibu byaffe bitumala nga abasoga nga abana Uganda abateesa abadamu abaganda. Tutulikoenda kuwulisa no sense wo. Abantu bali kuyuwa omusaayi ncho na igulo abantu babatwala mu safe houses babatochalinga batwala mu enku muncho na igulo ngovero na kasasiro na bigambo bitali birungamu na bigambo kwegamba ebiziramu na wuzu ngobitandika kubita ku mitimba gano ngoyogera ku ngobi oyogera ku ngobi nge iwani era oyogera ku musuga nge iwani who are you bavuge paka webete butabala mu center nayeze nkuba je bakudimu Muganda wefafiire mu bulumi baganda befe bangi n'abafiire gane bugirigano bakuba olwendo nga ndi kulingirira bamwabya omutima okalulu kasumani basala bamwabya omutima nga police ne ndi kumubaisasi abantu bona nga bali kubona gwava ina kasasiro oyogera biki byoyogera biki byoyogera Tochiranga mukuchogera baba isefe gabula na jopo kuna wabaka asimye wabaka yasimye ngobi yaja yayogera ku radio who are you zali who are you echo kikuwe ekyokukola kikuwe kwendowooza mu bwongo bwo oli kitegeera kikuwe by the way
Funako ebikubuzaabuza. Funako ebikubuzaabuza bino tobisobola bireke. Tyama mukayumba kutukulwane tulwanirira abaana bo. Ino Uganda yeife. Ino Uganda yabana Uganda. Ino Uganda nifo tuno okukitegerera. Ino Uganda nifo tuno okutereza obukulembeze bwa Uganda. Kino tijja kukirumamu. Tuli kinana na batanu ku buli kikomi. Ge tulowooza nga ebintu ebirimento okutambula. Ono omuntu tumutwala mu busikendi. Kamba kobere ku ekintu kirala tuberenga ni opposition mu Uganda. Nga tufokasinga ku president MP wa constituency oba na chairman 5. Ngo ono kyali akoleza kino ekitunga advantage nti buli kukyala abavubuka omwenda structure zedo dibadde Uganda yina tujja okutuka mu kalulu nga ino obulo bugere milioni 2 oba milioni 3 eda structure zedo tuliko batutya ifa abasoga buli district 12 buli kyalo kiriko abantu omwenda and I'm very sure through my command I'm very sure ngo muvubuka ebyo bifo tujja kubiwangula nga ifa abavubuka Zo resources nsolo kubangandizira editambula but ekyo kye nabangandi nakyo era kyembereke enkozesa nja kutambula ntuke buli ku district kubanga ndi coordinating Busoga yona nja tambula buli ku kyalo at least ntuke oba nakaboda kuba kenkolesa wetika ngapangisa upangise olikitegera ntuke go at least tukole mobilization ndine ebifo byonna mu Busoga ebifo omwenda tulina ba candidates era nyuma muli kutuwuliriza kino tikyakusaga. This is a revolution je tujja gikolesa na mundu tujja ko sabomu tujja ko saguluneti bigambo na message na message baganda bange message nejo kutuwanguza kino ekintu tuzira kindi tuzira sente tuzira buli kimu aye ebigambo bye tuli kwogera n'ebiruma abana Uganda era n'abali mu system ya NRM byona bibalumire irala n'abasinga kuba na bulumi omuntu ogemerere iwanga abana Uganda bangi n'abafirire mu mbera ya COVID omuntu ogemerere iwanga mu butamana abantu baikiza baba mayumba gaabwe abantu baikiza bagula masiki abantu baikiza batambula mu mbera yona oluvenu lw'emyezi ena waja wakubalale ni procession Minister wa health yatu wasigino nga ifa aba people power yatu wasigino obo inashemalira kino kankukobere Minister go yatu wasigino obo yenda oba toyenda tujja kukubalale tujja kuba procession tujja kutambula nga webiri ngate biri nomo yamalotwa omuntu abera agemerera nga ni abatayogere wotoyogera kyayogere kyotambulirako katolwale rajire yako ya procession yakubanirale kobachi oja tukobachi azacho sola kutukoba ate niwona akolesa security etya nibona abali mu system ya security bona baidye ekitufu wekiri majority of them they are youth majority of them bavubuka ngeife bona abasinga nabungi bafuna mitwala abiri gati agatizo nakuba sustaining mu family dabwe bona manigirivu bona bali abo banigirivu mu bunigirivu bwabwe they know what they want otalowoza oti ojja tojja mu sekita dona oditetinya bino za kitufu kyoli nakyo sobola kuwa abana Uganda ate abana Uganda kino nkukobera na chemalira kanunu nsikanywa musayi kino nekikukobera ezira muna Uganda ajja kuba oni yedusa ntukubanga iwe ovire kubukulembeze gaza kitujja kwedusa nga Basoga gaza kitujja kwedusa nga Baganda gaza kitujja kwedusa nga Bateso bakoromoja gaza kitujja kwedusa nga Banyankole kuba mwana mulimu gane rusheri gano woba gane uwo gane rusheri gano banji no bakutakota bukotana kyakulya basa kyakulya olekitegeera so ife tulikoba tutya abana Uganda twebereremu abana Uganda tuve mu bukuza abuzibwa tuve mu kubuza abuzibwa kwa abana byabufuzi
iwe oli kumpuliriza eno message gy'oli iwe oli kumpuliriza ng'oli kwidda mu people power oba mu position yona if you want to use people power as a stepping stone nga toli kujja kwebeereramu ng'oli kwenda bwende kikusitule busitule kikusuule wale obe mukozi wanakyemalira tali wange waniina etomera muganda wange givueku nga bukaali tutujja kuyikiriza nonsense oyo. Ngobi yatukobera ekintu kirala yatukoba ekintu kiti muli bategereranga ku bikolwa byabwe, muli bategereranga ku bigambo byabwe. So nesaawe n'okukutegeera, nesaawe n'okweberera muntu kutegeere. Niwona yendo obwMP, niwona yendo bwa chairman 5, niwona yendo bwa chairman 3, niwona yendo bwa kansala, niwona yendo obwaki ayenga ngo biti ni president gaze kijja kutambula, gaze kyo jakolera abantu. Gazira muganda wange gazira. Gazira muganda wange gazira. Baganda bangali ali kunsaba namba ya WhatsApp. Ya Rabbi. Namba yange eri 0759 058108 0759 08 0759 058108 0759 058108 eni namba yange ya WhatsApp. So ndikuba ko bantya nze nzalibwa bukooli bujiri. Ndi coordinator wabavubuka mu Busoga sub-region no people power. Olichitegeera gemba ndi coordinator wabavubuka mu Busoga sub-region Tambula district 12. Kino ndi kwenda kubaga example tuna district 12 tulina meant kuba na ba chairman LC5 12. Tulimeant okuba ne tulina direct constituencies 29. Tulimeant okuba ne member parliament 29 aba direct constituencies. Tulina okuba ne ba women member parliament 12. Tunokuba ne chairman 3 mu magombola gona kwa district 12. Tunokuba ne bona baliwo. Ojja kutujaga atenga mu kifo mulimo bana batano. Kino mbakobera imwe muli kutuwuliriza. Kamba kobereku ifwe okuvaayo ekifo cyane kibamu abantu ababiri abasatu abana abatano. Tikisobola kwagula bululu bwaife ni olunakolala twali ebujiri mwali mu FDC mwali mu independent mwaba mu president wa Jema Asumani basalirwa edo opposition da mirundi ebiri mirundi esatu independent FDC ni Jema aya abana Uganda abebujiri basalawo bakabati be tuli kwenda Asumani era yabito opposition ngato wena rembalese mulala. Ekyo nga kikulaga ndike tunaba abangi tujja kumutwala nga tikanina. Okitegera tujja kubatwala nga tikanina. Tujja kuwangula ebifo byonna. Kati iwe na kyemalira ojo olangirira ebyo balina mentality nti bakolesa order from above. We have the order from above okuva mu civilian. Tujja kubegemera ku ife bene na bene. Tujja kubagema ife bene na bene. Okitegera tujja kubegemera ku ife bene na bene. Kyetwaba kole bujiri mwali ni state yona state organization na dali ebujiri twabawangula akalulu. Twali aruwa mwasiba n'okusiba abantu abasinga bungi abantu bataawo n'ebidomola bya red balonda wadiri nga ina mwikomera balangirira akalulu. Twali edinda mwayuwe bilioni isatu nga nini namba eyo omuntu atalonda na bujiri atalonda na edinda mujigule mitwalo 12 mwagikuyakuya mutinga muli kwenda alonde era twabasinga akalulu. Twali owamuzanira na kyemalira yatwalayo taxi 25 yatwalayo tractor 25 yatwalayo pichipichi bajaji 10 ne bilioni 5. Abantu berukungiri bakawa bati be ngobyayogeire ngobyaganiika omukonati era twabawangula akalulu. Iwe oli eyo ng'oli kulowooza oti nakyemala asobola okutukunyakunya baba be tasobola kuweerera lunaku lulala luti. Tasobola kuweerera lunaku lulala kasita percentage y'ekinana n'abatano yabavuuka ku buli 10 bweti muganda wange tikisoboka twebereremu ekiba kibe tasobola
tosobola kuyita bana Uganda bona tosobola kutuyita tonna twennera tosobola kutumalawo. We are tired of you. We are tired of your rotten regime, chali wange. Tujikoye. Tubikoye. Olikitegera. Tubidemye. Ekyo kikumala muganda ngo tununuse emyaka 40. Abantu webakuba kuyita kwe oyise bangi. Bwoyita bonka ngwida mu bukulembeze bali bangi. Obere mu bukulembeze baino bamazeeko. Kikitoketaaga. Yekuba kutugumbula kutugumbire kwe kimala nyo ekyo kyonka kimala. Ekyo kyonka kikumala. I'm not scared at all. After look at Katonda idinti nja kuva mu nsi nfwe. I'm not scared at all. Chali wange tulibanivu era ne bakunsembezaako okumpi. La haula wala quwwata illa billah. Ababaka bona banabi bona bali ku control ya Katonda. Katonda yabende ino yabasindikira abantu. Singa kuwangala singa bakaliwo myaka 10 Aye Katonda yatuka ekisera yakati no. Buli kimu kiri ku ekisera kyakyo. Buli omu ali ku time ye. Wena time ye tuuse. Nesa wotegere nti time yo it is now you to exit. Ekisingo okuniiza kiri ekintu kirala kyonka. Baganda bange twebereremu. Tudeme kutunda mitima gyaife. Bachali bange. Emitima gyaife tudeme kugitunda. Tudeme kutunda mitima gyaife. Ezira kyabe kisinga Uganda yokubanungamu. Ezira kyabe kisinga nga buli organ eri kutambula mu mateeka gaayo. Ezira kyabe kisinga nga buli kimu kiri kutambula mu matuluba amatuufu. Ezira kyabe kisinga ng'omwana ali kusomera mu isomero irungi. Ezira kyabe kisinga nga mu butuufu ebyobugege ebyensi biri kugasa. Ezira kyabe kisinga ng'obutonde obwensi buli kugasa iwe muna Uganda. Ezira kyabe kisinga ekyo. Wallahi ezira kyabe kisinga ekyo. Iwe otunda omutima gwo oba otunze ensi yo giwe value etagulibwa butokeni. Value etagulibwa ensi yo giwe value etagulibwa butokeni. Baba wange, mama wange, mwana naze mwana muganda wange, koja wange, senga wange. Obutokeni just obusente eza kyabe ekisinga ekyo. Eza kyabe ekisinga nsi yo bule butokeni buwaawo. Charles Mutyabula afiire mu kaseera akazibwa ino. Charles Mutyabula kujja kumuwereka tajja kwira. Iwe wotunda ensi yo olowooza emitima gy'abantu abavuire ku nsi olowooza ojja replacing otya. Era amaziga g'abantu ojageeya kwotya. Baganda bange omuli kumpuliriza nga bwemaliriza ndi kubasaba ekintu kirala. Ndi twemerere busimbalaala. Kubigere nga abasoga abateso Baganda buli kimu buli lulimi buli kalicha twemere busimbalala twemere ku nsonga yaifu tutagivwaku tutayikaikana tutababaikaikamu. Baganda bango muli kumpuliriza eza kisinga kuba kirungi ngoti yayimayinga mutufu bwene notebenkeire eza butebenkevu betulina eza kutebenkaye kutebenkeire nga abana Uganda nga tukutambula mu mbero tineneti tukutambula mu kizikizo omuntu agemye akatocha akagemye kwe mabegera ali ye abakabone gatambulira gagetera ifo tukutambula tutomera bisenge tukutemera bimante tukutomera gasiki
tuve mu mbeera. This is a rotten thing, this is a rotten regime. Buli sekita yafwa tibatwendangaku tibatwetagangako gaza kibajja kutukolera kirungi gaza kibajja kutukolera kiri mu makulu gaza kibajja kutukolera kusurprising ansi kujiza ngulu gaza kibajja kukola kutolansi mu bwimike bwe Isa kibajja kutukolera kijja kuyamba mwana wo mwidukulugo isa kibajja kutukolera ensi yo kijja kwenumikiriza mu kizirayo emyaka yo gibamala ebanga ate ngamaliriza imomuli kulowooza nti mujja kuva mu majje mwide mukulembere Uganda. This is not all about kuleta bana majje kukulembera Uganda. Iwo wanga wali ku mu system y'abantu abali mu nsiko muganda wange Museveni yakulembera emyaka gye yakulembera neje imwe gy'abana majje omwali mu nsiko yakulembera neje gya family ye yakulembera neje abayidukulube yakulembera neje abakazi be. It is time for civilian government to take over. It is time for real Ugandans, real civilians to take over power. Etembete ensi yabwe, tutembete ensi yaifwe, tutereze ensi yaifwe, tutereze ebyasoba, tutereze buli kimu. Ensi yaifwe ntunde, mwagitunda, twakitegeera amafuta gaifwe amafuta gaifa gabana Uganda. Mukato amajama refining amangayeta mwagaguza amasoga mu bei y'amaani abaganda abachi abana Uganda mwagabaguza mu bei y'amaani ayinga baligula kyabwe tudemere idala ebikado bibi no wano wabireta ngolozo tabana Uganda abasoga tibajja kubirima babirima batanze okufuna mu kwa kasenda kalerero omwana ku isomero ku masomero gwayonona muganda wange osisa bei buli kimo kyono ine ekikado ekirala kiti kivwamu spirit ekikado kirala ekyo kyava mu fertilizer ekikado ekirala ekyo kyava mu empapula ekikado ekirala ekyo kiva mu ebintu bingi ekikado ekirala ekyo kyava mu sukali omusoga nali kubona abona n'ekikado nali kubona bani na factories omuka nabali kulwana na buli kimu sukali abamugula 10 na tomuyisangako initial price ya sukali mu Divan factory ya 15 edisigalire no adido otwalaga sente ile kuba kuli esente emyaka gongono muganda ngide tudi kumala baganda bange people power our power nsaba mundeke nne milime mitongo je bansayininze ku gentleman okutukiriza ayemba saba mutava kumulamwa nsomye kwa namenda ngali ku Facebook banange nize Jamalu mukuve namenda ngali ku Facebook so mutava kumulamwa kanje ku milime mitongole oidi bakama bange zina bali kunetaga bansayiningise emilimo gentleman okukola ngo mukulembeze abavuka nokubata mu order ndinokola kino nikire okuboneka nti ebintu bitambula bulungi nga birimento okutambula mukama katonda abenimwe imombere ku live kuno omuli kulia kwa Uganda mutazija kusobola kutuuka wano tusaba mukama katonda abage nkabi abago obugumu mugume emitima bino katonda ato abiteekateeka era tulukusaba busabe nti ateeketeke neiwanga okuboneka nti eiwanga luna libachi lirungamuzibwa mu mbeero gye tukutambuliramu. Ndi kusaba baganda bange omuli kuli yeyo mutusabire wabake toli ku ground mutusabire wabake olina omusobozi tugemereku tutuse message geriment okutuuka tutuuke buli gamu tusabane message tusabane buli kimu tutuuke ku level okugamba eyenunula munsi yaife nga twenunula mu mirembe. Baganda bange mutusabire olugendo lulu kujamu yes lwangu aye rugumu ujja kwangu yanga twanda tugemere galala ujja kwangu yanga twemere busimbalala ujja kwangu nga tutegeire kye tuli kulwanirira ujja kwanguwa nga wena ebigabo byendeko boina byogayire era bujjo okuziba nga wena tutse n'abantu bobusisa ku family yo ngo amaliriza family yo ndio supporting eri mu Uganda gebanga supporting a Bosco nga niwo jemerezaago lekero kujisindikira obuyambi basindika ye Bosco ajaba yambe family yo gebanga supporting na chemalira kanunusi onali kuita abantu beifa ali kutumalako gebanga supporting na chemalira nga niwo supporting lekero kujisindikira obuyambi ejo wa Bosco abago obuyambi mukama katonda abenimwe people power our power kaifeka tuwerekere muganda waife mpola katonda to wajize tusaba mukama katonda ebyo byamusobaku amusonige ebyo byakolanga birungi bigonze mwenumbe yemirembe jali kujoma yoluberera nga twene tulwanisaganya tuidi bulungi nti atulekere olutalo aya ina kyalo ineku alwoine so mubeyo mutusabire tunange tubasabira baganda baife mubeyo bulungi mwerabire ilala.